Čuli ste za predizborni beton. A da li ste čuli za predizborni portal? Da li biste vjerovali portalu čije vlasništvo nije poznato? I još k tomu nastao je tik pred izbor. U Bosni i Hercegovini posljednjih godina u predizborno vrijeme pojavljuju se potpuno novi portali, zvučnih imena koji obećavaju jako mnogo, a u stvarnosti daju jako malo. Predstavljaju zapravo jedan od alata političke propagande. Cilj im je da oblikuju javno mnijenje u korist jednog kandidata ili kandidatkinje ili političke opcije. Obično se kreiraju nekoliko mjeseci pred izbore. Ne postoje nikakve informacije o vlasništvu nad portalom, o novinarkama i novinarima koji pišu za portal i izrazito su pristrasni prema određenim političkim opcijama. Ono što zaista predstavlja veliki problem je da sadržaje koje objavljuju ovi portali često prenose i drugi, kredibilni mediji i na ovaj način im daju legitimitet. O izmjenama izbornog zakona smo govorili u prethodnim videima, a one nalažu da anonimni portali ne mogu ni na koji način izvještavati o izborima. Stoga, ako ih primijetite, možete prijaviti Uredu visokog predstavnika ili Regulatornoj agenciji za komunikaciju.